I don't see another option other than disassembling the gearbox, but like you said, getting the piece could take Yeah, you need to 2 open weeks. this engine, you know, separate how to. So we broke the stub off the gear selector. Yeah. And the only thing we can do now is weld it. Only one chance, you know. One chance. Because you need engine open, gearbox. Yeah, I know. Put a brand new one, you know. This. Weld it. Zkus. Check it, check it. Zkus na ten motor spíš zezadu, aby ta hřídla se ne svára, ale hřídla. No, tak. No tam už toho stejně moc nedám, akorát na prostředek trošku a no to jde krásně zezadu na to hřídlo. Dobrý. Počkejte. Na stánu moc ať se nekalí, ať jde jenom na to hřídlo. To je krásně zezadu na to hřídlo, to je dobré. Hej.